ya harun di yaru ne kitin da asahin gabe ne gabe bosri بسم الله فإن طلقها كبرنا زادي يغون غندا يقين غرا ورند هيلاندينغا فلا تحل فإن طلقها يغون غندا ورا تحل حله نان تسكندينغا فلا تحل كين يارن تدغنا كين يغو دغاني تسكنديك حله ما يار كين يغي كينيا كين غني ورندانا كيتنيا كنا مندو يعني كيف يقوم ده كيقانا مغنغلا مغسري ولني عن يغي ويا يمي أن يوجد تناي يا وساندي أنا منdu يساندي يا وساندي وكني أكيد سري وتامبو سري أو منdu يساندي غنيا منdu أنا أنا منتهي أنت اتكافيا أنت حيدي أسو منتهي kusuganda gesi wakati kebe kenga na wara kenga na idanga na timme kebe nga ro sagane yugo ya himbe ga ngara wara tasiko manani bane bono kedi awa anda gamu ne awa anta sana hina imam malki wa awa awala ngala na mawara shart nu tamiya بسم الله فإن طلقها أيوه هلاني أنا ورا يقول هلاني أنا ورا وقت كبي فلا جناح تبرنا جنوب تام عليهما يقول حنا كده يغارك كما أن يتراجعا إن مساغا كتا إياه قاسكيا يعني تهندي كرومبا خطامبو كرومبا شيدا كرومبا ketraju ni kini awreti awan dindan sagani tawani anyo kembe di ay ina mundu qari ikarongo maga indunge tay na hutam pokuruma woni ken nankini sheda nunu koy hanan sheda nunu ay kembe ken ya kuruma yi ira unyana sheda kurumbai nganandi okunya hanan sheda ngake nga sorno ken ta sorno ken sero banu ro nyana ki hana qallen sheda woni qari bismillah إن ظنا ina ke dabari iganda gigindi أن يقيما nandi irawo sigindini حدود Allah ta'ala الله ya gungunga inda to nandi onda sagi me keta walla usrono ina dabari وتلك ati ku komponu yani Allah ta'ala gingunga يبينها Allah bi bangandini لقوم seru dangani ya يعلمون alamuna kunga watu Allah fa sallallahu alaihi wasallam o hay ko mana kebe goni sida yugo ganda ya gare wara hona awa anta gemanda ma yugo tana ganda wutu kinga na wara ma kinga na fati o yere ho yugo no na herenya na ya gare mutu na wara ku sabura ana diga i waranda nanda nke minyenge nyeni nge karamwani
nge girani donc ko no setan ya ganya kundu ke mirana anna here yugonya na wutu na wara ku sawura o wa ko ni mo ana sagi ko bendi donc ken muhallilunga bo alla mam ken gaire alla faran mu ken serebe ga wanya ken sabura alla farenti alla rasulillanga serebe ga wo yagare mutunu na wara ku sabura na diga i waranda na kasenda وقال النافع أتى رجل بن عمر فقال له إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ani yugo nyugori bun nafi'ya ala kada atinge wosre tuari yakangara tasiko فانطلق له أخ له من غير مؤامرة فتزوجها أيوة ليحلها amare men yugo wono kenga to taguno na hay ima ko nangemari de adiga yagare ke wutu tiwa wutu na wara ku sabura aywa ana diga imare me kira mobe ima gemari de akenyi me ko ni ngane nyenige فقال لا nafi'u ta daga ne ta maganya anta gemme إلا نكاح رغبة كنا نعد ya owori to wori ya go be ya alimi nyimeranda yegi wala keni yagu nga na nya condition yugo sabura kebirenga ati indaro kenga masi akenda nya kya sabula كنا نعد هذا سفاها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم adi alla farin kiyendi ni ke ni kira ti qawya yani al muhallilu wa afriqum insiha kama yiri qanaru ranye aha kiya ko ni hosu yugo nyana wuta kanne maga harandi gama gemadi wal ma yagare nyana wuta kanne wala kine nyana aldabari ago nyana mobe olu kinga amma yagaren kallem bange qad la yakun wa sere ma kinya o ya nyana alungu nyimra nga yegni aga na gemu aga magmani nga nyana min makinanya ay ma kin dabari kin tahlilunga tasribi gandanya Allah rallanga yaringa wara tabane tahillo sikaninga nanya bane ambana anda hillo nya digambane di manda sikunya digambane di manda nya digamu hilna ngara tahillo hilwani nangara tasiko sikwani minda ngara tabane ahali anda bane nya asikwani madigamu be koni denga wo ikoni tabane ngureni tasikoi fiqhi gumunga kahakama kun kahana koni tabane ni sikwai mati yakenda ndangara tasiko mati yakenda ndangara warande kutuntenga ku koni tabane ni tasikwai besu gemkendi أما القول بأن الطلاق الثلاثة في مرة واحدة لا يقع إلا طلقة أما سهي وونو ننتين دان تسكو كني وران باني فلم يعرف إلا لابن تيمية من الحنابلة كسه كما يقبقوا قرين هنا ما غند ابن تيمية كنيا هولنا كدغامي كوني ناني نانقصوا كوني نتين وانا تين دان تسكواني ngati tahillo ani angai tabane ani angana kona bangadi me ibn taymiya ditanga tabane ani angati tahillo ani angati tasiko tabane ani ke digame mega buhina akenya nako ke kotanga au ke ngojatene imam hanbali wa ke madhhabi dunki wa qad radda alayhi a'immatu madhhabihi aga digame ke koni amma madhhabin qaramogonu ira digame ke sagadi bane ni bane hillo ni hillo siko ngena bane kamo qaidan ta koyni lughan ta koyni bisatun ta koyni la dalla wala madilula ira sagande nya kama hatta qala ulama innahu dhallun mudillun ibn taymiya ama griran kumo onu de malalimun wonwa ma an kutono ta samundeni wa wasrun samundeni wa nisbatuha lil imam ashhab min a'immat al malikiyya batila o mikeni juku qasenga inda dakbanan bonun koni na digamun koni hime wara yo higanti maga ina sire yugo to koni himbe kiti hakko ngawade tikenyi mirako
anga walle kitabu ni ukidi ga dambini kata imam maliki madhabin qaram qoren yoyi imamuna ashhab ti ashhabu yimira ko ti tasikun tabane hada batil ki ashhabu bari'u min hada amma kida anta nuqsu ashandengawo kitabe di taba'a di mu'taddin bih ti ashhabu da kuni dan da kitabe ni da ashandeni taba'a be agol laqil alimun maga ti ashhabu da kuni antana asgo wa kunni kunu mu'taddin bih bas tere gama kanu Allah ya an sunyana an ga kanu na ko ti hulan ti kundu anta kana na saha katati ke digame amma mugisrei ibn taymiya kane ho gara koni anda kona halliya anda kona an kiten sa kono to akalega kama an adi ni yakanga tabane an adi hillo ta hillo an adi nangara tasiko be su tasiko me ibn taymiya di adla an ata nangara tasiko ana tikeni bane bismillah وإذا طلقتم النساء إلا غنا يغرون غرا فبلغنا يغرون بايغا كيني أجلهن إساتينغا كيني عند لام عند يغرين غرا أتينتو فبلغنا أجلهن كيني قاربنا إدتهن لايدون بايغا تينتو تيمني دي أنغا تاندا ورا الله قرا وقتي بيكو سنة غنونا تسيكو كندا تيمي أيوا أو هين تلان قطن دين هوني هاري جنيه ورنسكي كما تيمي أتا عند تينتو فأمسكوهن كبرنا أنكو نيجو بينو غلا ورندينيا خاري تيكتي بمعروف شريعة مغتين دينا أو سرهوهن ما غني يوم كتشيني مي جنبها بمعروف أو تيم مغسرنا كذا وهو يغسط مغبي كتاب لغا تيمي أساغندي أنا كم مغدي ما غنتا سرنا يمغا أتقنوا عن تيمي تيم مغسرين بسم الله ولا تمسكوهن yang seni kama yagarun sagandi torande sabu dangani de ko sabura kanya de ikama kama akinya de lanna wa gare wara ari haidangari ni tampenya awa kasobane kasu illi kasu siki haro gandanya kasu siki atoga beto illi siki ana tindan sagandi ya gare lugunda kendi akar ngol lugunda de hutambo bindade beto illi siki garinda ngara ana kemme qasu sikita wa qara to bido ili sikiya ndangara yani himbera wonye mene qasu siki bane anna bamba tay masine bane kama kenya de anga wato alla wa sagandini awo gemme mogodi a sagandi anga wato kenta surnoga a tokono antimme a suna ga mekita in yafarraga yu'ni Allah kullan min sa'ati allati aganda hate Allah obesu wasankinne nan kare honki nan ti fasa on tawo bismillah wala tumsikuhunna ومن la tumsikuhunna ولا تمسكوهن ya se ni kama yagarun tigiti ضرارا toro nde sabu dangani ko sabura ganya de ikamma ti laidan gillonde ngade ومن yugobe يفعل anda ke ذلك golli yagarin garantenga ظلم نفسه ken yugodi du tonya de basandan du wara alla yang ngate nyokendi alla timmaganya andanya ولا تتخذوا آيات الله جغاسيدي كما الله عينون تكتي نانيان نيان بويدي سريناتي كوكاسو كوسونغا باسا سرين مانا كسودي الله مانا كسودي أورو يكون نغا مورو كينانو نغا لا ما كي هاي باتران بيدي الله ني سوبيني ويا نهانا دي الله تورانتا هرباني دي واذكروا akan simme Allah taala nemanga akan nema benya kamma kini man islam o kinyan sigi Allah garire khalladi nan di kyasren ni dina sire in kamara mo sren ni kay wama akan simme hon nemanga kenga yanka kamma min alquran kitabenga ado akitunga Allah taala waga wayunu tikya akan gullitay akana kufa ya zawra angati ango dina de bane ken dina kella kello nan pin swadi angarin taqum boti misen su arakamo kinai donc dina be ga mungu hari jogontre mo nga ken dina tam mungu hoyde
silama on dira qello islamin pinsu di so angar ndagum pinsu ko dinam biti on diga on salli bane la dinani jukku honsu adira khilla sudi kibra Allah tola soboke udkhulu fi silm kaffa anga tan islamiya anna keso anya keso nan golenga bismillah واتقوا الله فكانوا الله تعالى أغناتو الله تعالى توانا يعني هونسوك هم انتنا بكل شيء لا يخفى عليه شيء هو اندام قاي أو هونسوتو كين هذا خنقو كين أو هونسويا بسم الله وإذا طلقتم النساء إلا غندا يارون غرا فبلغن يهيغا كي أجلهن ساتين يمي كيتا كيتا أو لايدا يمي تيمي كيتا إلا كما تيمي أنغا قوانا همي على كين كاندا anda tinto awutuna surondi manna togono ga rasulullah ya ngaketa anda togono sate nyime timme keta yagarinya hore kebirenga aw ke digame jonko ni kata koy e yagaren karunko kese jonko ni kunye keta alli yagari an qone yagari an wa yagari sirra yagari ara wala laydan timme an yara wala tahillwa mara wala tabania laydan qone timme keta فلا تعضلوهن قمغا اغا يغرقو اغا وليغرو قمغي سونتوندي أن ينكهن في مغيري أزواجهن كينانو يا قمغا كينيا دي إذا ترادوا بira kebe yugondo yagaren yime ganda mege mallima بينهم ido menaga بالمعروف ti sharia mo to indenga ذلك ke kabande يوعظ من allah yemmenga yuno tigeya كان yuminu ken kamanga tongondini angun islaminu de ta allah bayana umma ado kotanga kengani kotala garenga ذلكم kiyan kasabo ma aqalu ibn yasar akhi yagaren nyanyagi yugoya wa yugo kera wara tabane ube tahillo sikon gon matime idan time yugo masagadi aywa yagare ndiga kandi kem palle yugo ndo yagaren ge muhidi ira mo gon koni yagaren gira yugo ntandanya na ogime nyamu nangi mo na ke wara ntaki na akari ira hozu me tandaro o ko ara himbe nyanke na ngara gutu ko diga ya antarno aywa Allah ra'ayal liti serega ni yakengara leda ngatimme na nyi amatimme sikonga yi wondo ya gare ngana gemadi maga an ko ne ya gare Allah ya gare maga galandi de ay mi gadi kina ga gemari wo ya ginai maga ga wangina maga barade Allah wanga junu tigei an ko ne saundenga wote Allah bane na kunga nandila ngara ko tango kiyene kebrenga ke dabarde bismillah zalikum nake sonton de togononga kyan senunta aga dangani ayam quranta de man sabula keni ki yakenye iti wo yagini me anken tanta iraw mo wo dabarde kebra himbe kan senunta ankenda ari kunda imega giyana me wara imega tiwo me kari alla kallen amati mesikoi laydan qoni timme kibrenga in togo me ma yani lahum alawliya haran nayi gotana buda bate ay me qoni ga tiwi hanake tanku kinya hulon kawanya na hina bismillah wallahu allah ta'ala ya'lam ayana huntu ankum musalhanga wadi wa antum ankum adamarimu la ta'lamuna ay men ta kan hanna musalhantu de donc musalahan do Allah to agunda koy igati o me insage me yam pasu nan ta hukrum bay bismillah wal walidatu ke kane islam on kane yugo ngi yaqin alla wati be ga nalungada aw laydan intari ato aw haydan intari ko hon tadi ara walla wati be ga nalungada ay yaqin yani awasa ga ni kana wati be ga nalungada hara ganda wara takame
awa sagandi di na nyukoni laida matime anya ga unta time kiya ni islam on kana kallen yugo warna ki yakenda ntan kapin yakunga ko nyake kutu wantan ka cin ka hana au kutunu anna yagi gotane kinga ini yugo lo yagare ni na kan kiya koto yan kan ntanya na ko nyake kutu wanda Allah yani kana ngo yagani wi hora kemme aku yakenda ya halla kun Allah farenda ibra akuma sike mori aya nyanga talaq marratayn nawtul lengiya haqqe be gali nangi nyake ngala kenta di ndangu tunda ngara tahilwani kenga dangi bane sekonda timyanyime o ya ni yugo be galada kinga na kacin gudugani ya rulla ya ni waran bina jobbe gay kem balle anga walla haqqe be ganal lunganda nani ida matma ngotin dan sagandi wa kenga no gonde alla de kangarin katu anga wato alla wa sagandi na suron kingeni na sagandi na leida mbamba anga na kenya ewa anai himbe anyima batene ya arun yime ne gudnari aje baslama ko ya are su godi ne ko islam gonda ken kamanen ta tu ya arun wani mo be islam on kana ta kenya ta kenya ya are ko ni haran na ya ko men anya basana ya are ngai ya arun yimo tin annanya harenga ken pakati yime du mangudo tan nanya ki hare mbosonga yagare ya o gilla na sare bane hana be o yangana bawano ko na kari yagare nyani kibda kambanga ittaqin taqiyidi ittaqin har banedi bismillah والوالدات حديث يا سارنا يا رونغا يرضعن أولادهن كنينا da yagun koni na waranden koni na idan koni na saganden koni ida o gida wo sugunde aha basa warande aw hata may litini yigollo yakeni go walla na lemme nga ma ko na sugunde killo ina sabu ina lemme ke na yebe mana kuma sugunde mpakenga ayo yugo nati ini tambon tuga yagarendi do lemmen bate ma yagaren nati ini tambon tuga hawendi do lemmen bate lemmen to ranya ugasini kesudi nani ama hohonya kisa wala aya no kuri na sugunde mo onko yagun no wani wa yagun pallewa yugon duran kallentadi yagaren kallentadi alla warna ko mobe himbe na hanga lemmen kama wani me ay me angaja ay mana me wara asum ma dawa tambon tugana meri na abun lemeni e aram on koni lemme mo osre mo kinyedi hata may ngane warandenga ko kinki andanya kallenyi mi xanay a horna sumo on koni الطلاق الله دوي
والوالدات adi sogundana yarunga يرضعن أولادهن kunyan sugundini irimunga حولين sino hilli nogondi كاملين atimmante muakkada hawlain kamil sino hilli timmade tampilli ado qasun nagati liman make o yemme dangani أراد kengara أن lamuru يتم ina الرضاعة sugundin timmandi honta kapaki وارزقهن kita ya yuwori ya kengara lemme wa kombonga masala ya gare na sugundi am sagamu kinne kita ya gare lautini nganya na ke qaso haqiya tambo tuge sabura walma ngo kombon kinne sino sigi sino nagati parce que gore nyaw kinninga tambo tuge sabura ke suntano ke wirenga sino hilli timmande ken qonni aho timmande qamba aage mu kendi o ken Allah kallenga ama ge mu kendi o ken Allah kallenga bismillah بمن ke o yemmen dangani ken gara lamuru an yutimma rida ila sugunden timmande وارزقهن kebe gane sugundana yaruko i awa inna haganga على المولود له kewo yugo da lemmen gani yugo be qalleya ati al mauludi la ke koni mo kewo futunde nyana kata hinne amati habi ati digaben koni mo akoni mo nga lugondini awa koyanini awa strondini abonondini ke koni mo kewo yugo simmandini hoyugoyi na hakare ñankandi hoyugodi himbe hinnengo kene lemen suunde ke nogondi yagare musaka ta wo sere kamma lemen ga sare sere be dagani a sare koda a hawani sikandari ke kita wakatin koni aga mai kundu bo ke kite mogo be yango simene kenga kama sigi aga soriyen koni hohon kin lemen ndara koni ke mogo وكسوتهن ادو يغارن او اهيتو قتاني كن سكومندي كنو او لمن باوكما بالمعروف قام غوبي تينتينغاني دي يعني يون هابن تينتينغاو تيكيتايغا كبرينغا كندي مو اتينتينغاو نغاندونكياني كندي مو اتينتينغاو تي كورنتاغونغا كندي مو سريغان يغاري ورا كبرينغا اسغوندي كم غوني كيا سغوندي كن غوندي yugo nyana mambirandini nga heto katana sino hili no wandi bismillah لا تكلف نفس in dan yongi kellefinin ho soya maganda akatu dange wal sino hili kuma da habindi bo kenda qasu hili kai mana qasu hili buga sino hili do qasu hili masno hili qasu hili nakuma تقريبا أما الشافعي تحديدا لمن سرق ودان تندني سنو هلي تشك بسم الله لا تدار والدة إما سرانا يغرن تورو بولدها تير منها والدة بولدها أيانا سارة يعني أمتي أمنا أمتي ما أتي سرانا يغري abi gara sara ma ken toro do hobati ay me gara himbe sara ken woni mani yare ngana ti ken ta ko mbokini leme ma toro da bate ay wala mawludun la ma sare nganya yuwo be daga hingani habe ngai ma ken ka toro tire menga akin yarin saranteni ke akam ma tore na guma wara yimme ni himbe se gandada aha nandi ayakin ko mogini lemenga kebrenga kana hakki haqqatuga awa ken kanti akem mogonga aken ni nagani dunga ina kamun liken tagai ma wuriran kyani nana nani liken tagai ay ma kenya ya gare kya honi lemmike ya agatiran da sugundini nani sire okutin himbe go kombon kinai awa hawe nga suguni musun kina to ko kema yuwanya honi lemmike aga wo awa ha akitengo mogobe anganda hundi kenga anda lemme ga anda ho huna anda wasona da
kebira be sun kutiti kitenga yare ngana tin dalle men sugundini sere wono himbe ga wa sugundini aw araken ko bolliga ho habe magana tuga ma ho lemme magana tuga anyime toranta di ana lemme to kono anya yugo tanay nga keda kuga masabati yare lemme madunge hotana kombonga matugarunta habe maga honta lemme maga masre makite yime kebira ma wajibinte ni ana kombongin lemme nga amma aymena kinai ma aymena sere mundu himbe go kombon kinai ginde huwa ga makite bismillah wa mithlu dhalika ati kemme على الوارث كيا وقين تلم غانا كما فإن أرادا هو يوم يهابين يغانا كرا وأخان كيمي ياي نمان تو أو كيمو يعني أو كومبو كيني مساقا أو هابين ولين كما في ماله نجامني أو هابين أو لمن نابورندي kem pale anabu haben na bure ne hokanta no kem pale man na bure keni okuma habinga bismillah wa in arada wa gilli yu wa saranu billi ganda lamuru salan ina hatande nyaga keta iwo me yagunga lemme ngo kombonga lemme pata wakati iwa igenai me soginadi antaradin kebirenga ina nya me dunga lemma o kamade kita sinon pili matime ya garantina hata wala yugontina hata sinon pili ko matime ina nya me gema lemma o kama minhuma gilli ihilli suya wa tashawurin ina nya me shawarin de kama angenta ampate yalli kenta kenyana wa agama hate yalli kenta kenyana wa besu ni kallenko besu ga ni kallenko lemme musalhango kebedi kembirenga yo kenyana يكون سو مصلحان بي باي احاتي اما احاتي لمن يخبرني هم بيغام باسو لمن دا حاتون دا ادو حاتان نمبالاو ان كنيا دبرني بسم الله فلا جناح جنوندا كما ان دغم موبدي لمن مصلحا غوادي سينون بلكاني هو ndakeni وإن أردتم للانكم لم باو غندا لامرو تاغنا سغندي مندينيا أولادكم munga anta ngo seregutuno ala kombon kina lemenga himbe ga hiti amai ko be ganda kella muru aywa bira kebe anna gamuni aywa manti iwo kombon kinai anni muson kiniya mangarante nyani angendi ay anta kombon kini lemenga ngo sertana mundu nay aywa akara ni aywa ken sertana ken musona logonda man kallenga makenti me iwa nyana wa inta gureri gana wala junaha kebirenga junubunda عليكم akam makendi basana keda awal haben himbe na hujanga an kallen guren koteni kennew wal maketi wa nyana duru an gadi gurenya o kebirenga diga mentano o kinne amma an warna ken himbe ken muso ado ma muso suka ndega bananga anta bosin manga wal ma mango ko mananya kundu nyi ken ga wangi na kundu nyi gore binta ho wodi anta bosin manga nga mun do nare men bosai budon ga sana sawura o yalli sinon piliga na dangi na kombogin lemenga aka suka gemari haramin yani wa mamman sabura ne ai harame o geme amma ganda hintuanun ti anna maganya ti lemenga na dalla kombonga aw yana qawi nga dadai lemenga na hatene me kane mo be yo gotuno me ke modi lemme suka na dalla kombonga dina banenga
himbe ga dalla kombonga kenan qawya on tabane yunus li balada kan balle aga na gemari ay asuni mawati be galwanda ga ngabari atu khallen daga bono aw ina qawya بسم الله إذا سلمتم ما قلا عندهم كني يارونغا آتيتم أغرى كين كني يوم مسوي بالمعروف يعني أردتم أغرى اللامور نمسون كنيا تي مغتين دين أغرى مهم بدي أغرى كني قرا كني تي مغ حرام بريا أنا كنت نياليا أغرى مهم بدي لمن سكون نمك كننا أورانتي angane akinni magasi anya la kure yawe ken kini den ka hanam maganya idura mankan ko tay bismillah wattaqullah akan Allah ta'ala anatu Allah ta'ala basirun ayani do quran dananga bima yuhunga ta'maluna o ken gollini kembali yagarenga o ikina yagunga o kona kebe ko keni kinen kara mama warandenya agada yagun no ndiga bo yalli awa musundo ken kadi wa na yagare musu ana kombon kini lemmenga na yawo yagunga shafi madhabindi muson pinta kendi imam malik gana madhabindi muson pinta di aga ndani yagaru benu koni diga mogondo illa dan nikenga amma yagaru benu kana ladan di diga mogonga ni okunta kombo kinni awalemeya oke birenga kun mbe kina ganati na kombo kini kallenga irawoti ni imso himen ladanga ni onta kombo kini lemme manganda omusu ke birenga kun kalle aronyane akinga ndano kobe nan to yagunga on ko mogin leme musonta ken bismillah والذين عليهم بينو يتوفون كن قانا غوفاتني منكم اللي أنكم سلامني لي ويذرون تغنيني كاون يغرونغا يتربصن أدي أيوا كن يغرقا إنتانجني بأنفسهن تيدويا على وراندين قلنكو يغرين غرانتو كنا يدوريغا إما يغي ما سنة ونسكي يغرب يغا كينغا فاتي يقاني يدوريغا إما يغي 4 أشهر قصنا وتياني أدو ورطمي فإذا بلغنا كيني إنو نتغيه يغارين نغندين لايداني أغنى ساري كينين كراسيسا يغارين ساري سيسا ألايداني ميارو يغني كومي يغارين أني قصو هلي أدو بيتو كراكي anu de gahe anu de ngani al hore waran sumbana Allah idan ni asare ne fa idha balagna gilli la ida yarun mandakinye isatinga tinto qasunna qasude buton tamya tinto fala junaha kebrengati jawajunu munta ankun yagarin walinu kamma mogodi yarun ngaraken golli wa idudi la ida timme keta kebrenga la ida ken nogondi mogo yugoni wono inta kenyana ken warni kane honne ba wi kamma ini duriga baka maganyitunga oke layda be haki kalle layda onta sabutu sharia gumen konto wona nya nka ayi menni kai onta to o ganati anani annugunte he kennya antuina ndan nugunte he awrene kenye hari ginde yagaren tukuna nenga nei akawanyana harakina gamaro tai awanyana hari yagaren qasinga nei be suwato anta sarene awanyana kebira allati wonanya ay menga ni himbe yime o konin tatu sirega ne yagare tamawutu hari nyaga manya hina kinenga nakara awol lay danyana amma waraninga nei kenta ke kama nga kallen koni layda ken koni wo yagare sukama kine gumengani kine ke akara
tuguna ko entai nyaga manyantai aywa akaso adangi sarerantai horensu kasu nagati ala wuru tammi komensu kasu hilli ala wuru karagi honnuguntensu igana sare wakati kebe yongure ne kasu kun nagati do biyon tammi nogondi anda tuyi nanta nogondenni ma siki do magati nogondenni aw toko laydandi maga bange nanta nogonde he walma bange nanta nogondenni ansare ibrahim latime kebranga honti ye o kebe dabarni aywa naidu suramaga kembidi basiya bil ma'ruf ti sharia motin denga wa Allah ta'ala yinga nan yani ti honga ago kebe gollini Allah wa sukamanten wala junaha ala junubunta an kunyu sagandana yu kamma mogodi aga gaballindi tikenga min khitbatin nisa gilli sagandi yarum awakum mundu mogonga ngara kebe nya junubunta kinga nganga ma ko pampara kurain kamade na yagaren to laydanga ahram tenni sirena hiko ngana to laydanga na mogo yugo ko mana mogo yugo nya mbi ga wa ko inai nanti am pakare wadi kemti basia asehe magulle bismillah aw akinan ma gana awa sagande mpukundi anyon kinyi medi mpulani gana bugungi wa saganjini na kwan no na mako serra o basu da kin kane alim Allah bas Allah ta'ala ratu nanti an kun saganda na yu wajibi ago simmene aga sagandi ho yagaru kuya ke sabura ara ballin din diganda kada awin no gondi na kin kana diganda kada ولكن قصا على جغسر كتوا قما يغاد لا يارو قما ينينا دي sirran غندو دي توا اودين نمينينا ادي ما مينينا غندو دي قما كينيا دي قما كينيا illa an taqulu mati aganda digame ko qawlan digame be ken ma'rufan. tindengani ken kahdi basia aha ogala himbe ko na honyada himbe ga wa anati hulani hakrewindi mana sehe ko ne adanga ne ago himbe muko anati hulani hakrewindi mati kembane de mana kwan no gondi mati kembane nga andu yare nan gemadi layda ngana timingan sagandini kemparamtini anta gemme mandu yare wali nan gemadi layda ngana timingan fulani sagandini ay kenta gemme بسم الله ولا تعظموا جعل سيدي قمق حنقي فكرة يقول النكاح تهندندنا حتى يبلغ ما هذه الكتاب الليلة كتابين عندك أجله. يقمقنا دي قمق حنقي دي ناكو نجمادي أهين سنيمي أتو إدى ننتي مدرون أي قمق كينيا دي ليلة ننتي وقت كبير kibir anga nyigara himbe awa korondenya anga himbe tigirindenya kibir Allah wasi hemba ngani qur'ani himbe ga nyan no gondi Allah bangani qur'ani anga gara golle be nya himbe sabura idanti me halle Allah bangani qur'ani wa alamu ana tutigi nandi Allah ta'ala Allah hontu kenga waqadna wa kenga asondo minni فاذروه ya qaraqa mo gotude aga ma ho tahu himbe kan tege me Allah ide واعلموا قرأت الله تعالى الله أتيجي تيجي غفور أياني قفرانا حليم أياني نوغينا لا وما هبندي لا يدي يغري سريبي كانت تهندي نيا كما مباشرة أيوة كبرين اللي رو تاي تكلو أو تكين تهندي ياي تتعبد تعليمها aw haramini wa yagariga haramna on duminan kama bada haramna ko ken wureni anta gemme andu ken yagaren yagime qara abada hal duna yagarena yugo ngana kamba gasro hiliya kinyani ta'bidu tahrimu yagare suga wallahi dandi na to wallahi dan matime an ana ken yago ken no gondi manda yagun sehen sunyama no gondi aga time bane agara yaganya
nan manda aksi hen ka no gondi na nya no gondi o kuma kesu ambana kesu ki garan dambe asun ta'bidu tahrimu yi ahram na ngo bada gan ka ono le de garan su anya awanyi me laidaiwa ayi me laidaiwa walla wasatan laidai sumbana sirbani abe gara wara ayi mara wasa gani kimbane laidai kana kina kinya sabu da kana ya wara ne laidaiwa anya kalle laidaiwa anya stibura uyawa kome kamanyi wo ngamunda na gaga sire istibare uti kasobane ma istibare ni go no jene istibare anya kin no nyewa sumbana nuguntagun nugundi awa akina awara an nuguntenni makina fati an nuguntenni no kan laidanga ma yagare ni me jene an nuguntenni ken no way laidan yani istibraw yani dan kuna to ken nugundi yugo su gandaro tay ko ara ko walle wanda ge mena me yagare بسم الله لا جناح عدي جنوبنتا أنكم كما إن طلقتم أغندا يغرون ورا ما لم تمسوهن تمسوهن أغمكيا أي هون تكينا أو تفرضوا فريضة من ناني أغما هتمبل لكتي دغني أو هون تكينا ومتئوهن كبيرا أنت نغا يا سرغا يغري ورا na togo amma kinye yagaren tamman wuti nyagam manya ayugon tira wara ay wara wakatin pinta kinga warande sunna do warande bid'a do kenta kinga ma wa haidari anta haidari a henta kinga an kinga lunganda wakati su Allah wa walla amma kinye amma hutambo la kutada hutambo bini mo gonu hilliya nikahu tafwid aw nikahu tafridi nikahu tafridi kinya ngabo ko magaire ya garen putampo aw konanda ma tuindini mega adatan ladandi donc kinni an ladi an ga putampo pakento akanda ga gemadi aw lakati laqe wal malada nikahu tafwid kenda ngabo ko magaire anyino tahana yire honni mi sagona tayde kinya ni ana ya garen mundu inatira atamankina na tamallaga aw dallana nani hutam bombi amen ko hina kiyan tafyidu kebre nga yuwa na la muru wakati wona nyaganya kem pagati iwotin ahu tam bonni kay keta yagum bi anta zawju mufawwadun fi ankin kine ga yagum bi nanga nyama gassa yaran won la waranda dalla nga keta ankin dangu nyaga munda yiti ken hutam bon himbe gana kana ngana rigetai ken wuri na ligati ya garenga anga di ayi mega mo kebre nga nyime nga ken na nyinka hego mamugo sere ho yana ahon ni sinadi iganati ti tafwidu nyene hutam bombi ngari wakati kebe ya garen seru ni msidinya ko higedi iri na bure koni ya gare ke me ganda ya na bure be ya donc inda munange na yaga kebire nga yugo ngandi kitindi a sharia ngotini yagare kemme mputampo ni manimi sharia ngale kengoni ngodi yugo nandu ngedi kenga wa yo ngati du ngedi kenga ani me jaga ko nyana wal ma yugo nyan nimisi yugo ngara jasini mo wuruna dingyo ke kyaki na gai bo yagare irotini asrini me iga Allah lungira khair wo yugo kitindi ni wakili harsa yagaren putampo menyo ko ni harsa yagaren sarunga na dagaran karandi yagaren po mutampo nyaw ko ni yugo nga na jasini yagunga li yugo na yagaren putampo nyaw ko ni anda luwanda kini hala wara ana wara na yamaro tay ana takandi ana aro ko ni kita ana ndaro tay ga gulen suna hoy ken tafuyudo
wallo tiye woni serebi kanaru o yare tamawutu amaro tay arani mi ka ama gur haqqe koni nga koni goron kambe an tora na tamalli gati anya kenyani anta anda wara ati basintani warande yeni nganna wana mun ya gare keda wa matti'uhunna qarak ya'aluku qarilalungu على الموسى قدره adik awan wasayemme yani niwiye go serebe da aw niwiye la nyira kenya na kama ana yagare tina lalunga am haqqe koni parce que agame ga gemu gore nyugo tango kenkine a ko ni gemu tanya kenyani ana tambuga di ambu kebirenga haqqe be ga wam an kitayengo mo be yagare ke lalungo tikenga wa qadruhu katudangel lanyirango awa kuriyemme hana kama yugo bende kuriyemme ya an kurike lanyira ya gare kin yagalin tikinga keni lalungon de ya keni sharia mo tinte حقا keni ho sabatinde ya ko surondanun kama yani siro sire ngani surondane angana keme dabari ho yugo kini yagarenga parce que dallata unu tangen togonga hulani ya yakeni angen tambugare hutan bonde aga koni kinna tagandi ko aya woni ken koni kane me hutan bo makoni ken bi nga ta ko tan to ngana la a duro mbu ho makini sawra alla mamu ya gare ke ti yugo na la lungu ikatu dangen kempa ken kine bismillah وإن طلقتموهن غاندا يغارون ورا من قبل كون أن كان aga تمسوهن kiniya وقد فرضتم kendani agara فريضة hutambol la kuto kun yagaru dangani فنصف ما kon takande nyani yagarun kallenga فرضتم agara killa kuto idangani andani ka o kalle ke menyani awa akoni dengo andi hutambol ni ki gor haqa yayi maga gem ki gor haqa yadi aranyanda kini sawa amma kini sawa akoni tu indeni nyagamanya yugonti bugu kemira gor haqa ke takande kinyo to ko yagare maga takande yagaran ken saga na gina ngara kini ginda ngama kini ga gori hakka ke takande mundu anda kini takande bane ken to ganyi mema ginda ni na buri mamponye na anda kini yagarenga zalde nanu nyeni masugundo jagunye ni aywa ke kota nganda ni isare igabo himbe ga wono ken takande nyokini masgiti garani ikasara wa hin hozun hilo hilo ay arani kasara aywa himbe gono harsa ken ta kandingen aga nani ga anyemega asabati nan qur'an ndi yagarin siyema wala